Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana adaw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung labida tayo anay Kapitan Enteng. Maray, pudno aya asaanen nga agsarsarita da pari badong kan marituyan. Nay, nakadamagam iti dayta, Maray. Kastamat tinangag ko. Ti ammo, kanayon da nga umay agload iti cellphone da. Nay, an-anwanda nga iti load. Kat pag-text, kan pagtawag da siguro Aha! Amukon! Ti anya, Maray? Iso asaan dan nga agtungtungtong taaddan ka te-text da asabale. Dayta mo ti simrag dito'y panunot ko, Maray. Agpadpada ta. Saan mo akinupya kanyak dayta? Ay saan, Maray? Talaga akapanunutak dayta. Ay ka man bisita ni Tatam Abadong kuninanam atuyang iji balay da kwaraw. Apay anas ka na bisita ak ida. Una tadida mo tan umay makimit-meeting iji barangay hon. Uray iji barangay assembly. Sidi dadag parparang. Masadot da siguro Ingkakit ida bisitaan. Ay, uray siya. Madandanagan no anya ti mapaspasa makadamari to yang kan pari badong. Kasano, kat saan damot kanon nga agsarsarita nga agasawa. Iso nga ron nga imbaon ko ni Kwarog amapan mang bisita kadakwada. Ken, saan mi pa yan na makasarsarita ni Marituyang? Ambun tayo no apay. Ay, naskan laang. Takabaranggayan tayo mat ida. Kanayon da nga tanga agapa. Kasta siguro Ay, sapay ko matasaan. Ay narigat mo't ano kaapam ti asawam. Imbag man taamaw. Iso nga ron adi ka apain dungo. Dung-dungwan ka nga ron iti kastaunay. Ay naintay. Nagsaya at lakit din adang-danggan dagita nga ibagbaga. Ay, ulit man pa'y nga ibaga. Umay kayo kano bisitaan kuna ni Uncle Kao. Tapay nga umay na kami bisitay. Una, tanakagtengken kwa na ti damag, asaan kayo umatin nga agsarsarita kininana tuyang. Asino tinaggapuan na day ta adamag, kwaraw. Diyak mo Kuday ta man ni Nana Matuyang. Ay, Adda ka matgayam dito yung abay, may. Wan kwaraw, ket ibagam kin ni Kapitan, asaan kami nga agap-apakin ni Badungkaw. Hoy, apay nga ron nga addakas di adamag. pudno mat nga may nasaan kami nga agtungtungtong iti personal kinituyang ka. Tanga main kwaraw, agtintin next kamay. Ha? Kasla kayo umat lang ag-tixmate no kasta. Napanunot may amay mayat no agtinex kami langayn. Tama ibagamay iti kayat may iti maysa ken maysa. Uy, kasta gayam. Kaslayta, nagteksak kin ni Tatam Abadong. Ha? Huwag nga kpaisa. Uy, tataba daw. Anya nga itintix ni Nana Tuyang kan ka? Sigurado nga ilabyaw, kwarog. Ha? Si kaman lang ti mang basa. Basag man nga kpaisa. Ha? Badaw! Agluto kan! Kuna namay! Anya? Isumutintix na tataba daw. Di oray basam. Ayuway. Nay, apay ngay. Oh. Ha? Nay, adamanan mensahe ni Nana Matuyang. Basag. Mabisi na kong. Darasam. Ha? Nay.
Nagadwa nakarupangit nga imo jay. Ay, makaungetan na talaga. Ala, tumakder kan tayong kaglutaw. Ay, sos, narigat ti maungtan ko araw. Agtong-tong-tong mat kano datatabadong kan nanatuyang angkangil. No kasta, wan problema kadakwada. Ngam, iti text. Ha? Nagtintinix da? Kadudwa da iti balay da? Isumati ko nada. Ay, unay daytan. Nagastos ang iti loud. Ay, yes Mabanog da kano ngamin ngagsaaw. Iso akas dayan. Ay, Padasek sa dayta. Ay na, nag-sweet ni Inteng, Maray. Tapay, maray. Nag-text. Anya ti kunana. Agawid kan, banang dungo. Nag-sweet matan ni Kapitan. Ay katuwan atoy, dapat timbaga na. Basaak Sige, basa maray. Mamimiskan. Naa. Ay una yan. Makapakilig matan ni Kapitan. Sige, Maray. Agawid akon. Tamamimis na kon ni Inteng. Ay, jak pa'y nalpas nga gistorya, maray. Karugrugik pa'y laeng ka. Ay kat ituloy mo inton bigat. Sige, Maray. Indakaw. Na paano? Ay, adda ko mamot mangibaga amamimis ka kwanang. Ay, kaano nga ta? Ada akon, Inteng. Ada ka lang Na, kulam mamimis na kon. No iti text. Na, Ikagluton. Saan nak nga raw amamimis? Text laeng nga ron. Ha! Ay, kastagayam Ay, nagawid ak pa imot nga ron adagos. Hanggang saan mo't gayam apod no, amamimis na. Ay, agur-urayan di ilutom iti kusina. Ikaglutan, to mabisina. Apay kaya di ka matla gayabon na mga. Nakatugaw ka matla taditan. Apay, di mo nabasa dyan mensahe kan ka. Ha? Ada text mo? Apay, ti ko na. Si kalang ayat yan muna ti ang text. Jak pa'y nabasa ti text mo Basa ang ngamin Ay, aguray. Ada ngagpay sumait. Basa ang anaimbag. Nakaluto akon inting. Nakaluto kon. Nagbiit. Jak met nangagdagi di kaldero anaguni. Ay, kita ang ngamin ti pasurot dagiti in text ko kan ka. Ada drawing. Kita ang anaimbag. Anya dagitoy. Sinan kaldero met. Isuday ta. Nagluto ak dita iti kanam. Drawing? Katuan. Saan ka nga kasta-kasta Sweet ka lang matgayam iti text. Yay. Pues, ilutuan ka mat, babaan iti text. Ilkiw kami kanyantan. Anyamot tang. Kanayon kayo matlangan nga gilkiyaw. Kasano ka di nakilutuan iti kanak? Apay ngay. Agtintinix kami lakanon. Ha? Tultuladin nyo datatabadong kan nanatuyang. Nyapay nga. Ay, sana nasayati ka stanggal. Isumat ti kayat nga antim. Ay, narigat ti puro text. May mayat no agsarita kayo iti personal. Umayak man agpalod, Maray. Ay naibusanak iti load, maray. Maudin alod da ito ilod ko kan ka. Ilod mo nga ron kanya kaun. Tapno saan ang makalod no umay ni Badong. Talaga nga awanin pagload na. Bay amapan aglod ijay adayo atersina. Ay ka, si Mag. Nasaya at no saan ang makapag-reply kanya. Nagadukit nga kakasakit asasaw nga ipagbagana da ito yan. Ay, marurudak. Asinaw. Nituyang ko Tila-tila ititiks na kanya ka. Ay katriplayam Awan nga ron tilod ka. Naibaws. Isuasaan ko mariplayan.
Sige, mapanak agpalod di tatersina ni kagawad ko anang. Di tamot lang, ti papanak. Ha? Agpada tamad gamit ipapanan tataba daw. Wayne, katinta na. Agpalod kami man. Naa, uray kayo lang naggiddan. Agpada kami nga may na naibusan itilod, mare. Unain na kun aludan kagawad. Nay, apay nga unain na ka. Siyak ati rumbang nga unain na. Apay asikangay tata. Wayne, tasyak ti adayo lakay. Senior citizen. Ay, awan kinastaan. Basta siya tirumbang nga umuna amaludan taub ubinga. Ay, saan kayo nga agriri adwa? Ta saan kayo amaludan? Ha? Apay asan? Ato'y tibayad ka. Aw, antoy mo tibayad ko. Oo. Dani ay. Nay, apay nga gituron ka ngay. Ay, naibos ti Loud. Ha? Ha? Anya? Apay na ibaws. Naibos nga Rod. Hey, awan pa'y serbina mo na ito at tersina. No naibos ti Loud. Ha? Ay, nasaysaya at nag-close ka lang ay. Naa. Apay nga awan lod ni kagawad ko anan. Diyan ka mo Kasano akon ang makareply iti-text ni Antin? Magunget-unget tumanin. Apay nga minanas ka na replyan pay lang. Nag-text ka ron. Sung bata maiti personal. Kayat ko nga ron text ta may bagak amin akayat ko. Maibos nga rod ti Loud no kasta. Nyamot na kita ng tersina. Awan serbida. Uray agunget ka. Talaga na ibusan da. Awan maaramita maun. Mapanak na jay ilay. Tapno lang agpalod, pare. Ay uray sakmit pare. Uray si ka? Wanta na ibusanak itilod. Diyak makareply ka ni Banang. Agpada ta, pare. Minta agpaludin. Intex ko kinibadong ko amin asakitin na akong kaumaray. Kat. Pulos asan anak ka-reply ta naibusan itilaw. Jakmet naludan ta naibos mo tilakok alone. Mayat maray. Uray kano ni Mari Banang, Maray. Saan matlaang kano ang nakapag-reply ni Kapitan kadagiti text na. Naibusan matla ang itilaw. Katuan. Dinak maiturod a kasarita ni Badong. Tamabuteng kanyak maray. Aya. Oras ngagsaw. Ha! Naungat ka matgaya, Maray. Ay, dumanog ka maray. Jak kabuteng ni Badong kaw. At danlod ta, pare. Ay, download ta nga agpaisaw. Ay na. Da. Uray ka lang sala-sala, pare. Ay, kiwin na. Naragsakak nga ron. No kayat mo di ag-dance ka ba? Ay, kitwa na. Aw, kanya ti mapaspasama kada kayaw. Ay, ada kamit ko raw. Nagsalsala kayo, mate. Kwa. Naragsak kami lang ka ng kalmaw. Ta-download, may. Win. Ma-reply ako ni Anthem. Maapak mo tayo, nituyang ko iti-text. Abay, saan nyo pa nga amaw? Awan ti signal dito kabildatan. Anya? Makalawas ka nung awan signal tayaw. Apay nga ngawan. Ay, saan na mabaling? Ay, paray. Agprotesta ta. Awan maramitan yaw. Down system tayo ditaoy. Ha? Ureg protesta kayaw. Sayang lang day talod yaw. Kasano ngayon ita, pare? Anya ti arami din tangay. Kastaw iti aramitan yaw. Kasarita yon dagiti asawa yo iti personal. Tuyang, Badong, awanay. Diya akong makapag-reply. sa anak mo tan ang makapag-text tawanan signal. Ay, kuwan sa langay. Agtungtong talangay. Nasaysaya at pa. Pagtungtungan talangay. Noan niya ti saan mo akayat kanyak. Tabaliwak. Ay, ado, ti saan ko akayat ken kanas ken abaliwam. Wayne, basta ibagam. Ibagam iti sang wanak, tadenggak na kita. Balbaliwak mit kahit, basta ibagam a personal. Kasano aya arogyan nga ibaga ka ni Anthem dahito ikwaraw. Katrugyam latan Naglut-luton sa pay mo. Adak ditoy, intay. Na.
Abay kagayam dong. Anya ayat ibagam. Ibagamon ta inak agluton. Say-saya tamangkal. Ibaga ko mga... Ako, mabainak sa kwarog. Kasla ka mo't first time mo agar-ar mangkal. Kuha Ibagamaw. nga min. Ibagamaw, amapan nakailutuan iti naimas asidam. Ay, no di na ibaga ita. Bolbolong ti ilutok asidaan na. Ibaga madlaang dong. I love you, banang. Wow! Sige, ilutuan ka iti kayat mo asidaan. Intay. Ay, tatabadong kan Kapitan Enteng. Nasaysaya at latangamin ti personal a komunikasyon. Ngam ti cellphone, wano gadget apan nakisarita. Ala, sige. Ditan tinagibusan ti sabalipuay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin nung liabida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudok. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy ng istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.